megalayapost.news. Kakenuhun ida mariang kabala tipkum ke Green Tech Foundation mentah kasingi kalami sakman banjuba mahlor ka kerwo kubor bala pelaj da kesorkar jela lingba ka office jong commissioners keturi ketana tourism halor ka luxury resort and spa kaban sate harut kapung umyam hakaban agaliang kesorkar kalaong bakladan kejingelam bakla hakirunsan social media hakabai dei berkejing snaya ketega 5-star resort habakran kilang pathai kubor nagaliang uba H ban siudor nonglang chairman ke Green Tech Foundation ulabu jengkeli manu kita kibai lam bakla bat ki mi kubor bakla syaki pajba hakabaya de berkejing snaya ketika resort henry de ke sorkar jela ling baka office jong commissioners keturi ketana tourism ki bapen sungthu bakla bad yalam bakla ki pajba namar wat menteri badai pej ya ketana tourism dan jung tip ai baka lumpong deng island kadai sibenta jong kan riu pendu aka ke jaka kabala IT syaka IHCL tata group na kabenta riu post nam ban snaya ketika resort kum ka kenhuon ki dabru da jinglengo bokumnu ke sorkar ka ong bom dan ke jingtai ha ketika deulunong katba ka RTI bala juba da KMS PCB kalapau syai bala ay ka consent to establish syaka Umyam Hotels Private Limited bala kadawru bakandan ka luxury villas cafe restaurant bat kiwai hatu ontei ya kiti jingtei hasun klam dati bat penyang paya nakaliang ka Green Tech Foundation ka pendam juru yakni ka kerwo ka bathok basyukur bala penmi da katana tourism bat ki officer kibadan hagate ka syuki kempat tibet banturekam badai banhiar syuki mardor bat nadu menta wat ka RTI bala panru ki klamla ban a juba ka kerwo ka basyai nakate ka kenhun kalong ba MTM wat kata ne wat penjot ya ke Lumpong Deng Island. Melalui kata statement kaba la isu na state government through tourism department menin kasni halor kene ke jingyaki ban yada yo te Lumpong Deng ang te pong miam na kaleng jong foundation berpai ba hi ningkong ni kwa ban bu swaya ke jingkali mano kita ki ba mislead mano kita ki ba misinform ya kene ke jingyaki ang te pong miam ni na kaleng jong Green Tech Foundation ngim syamlayo kano kajing tho balda piong kidon kita kiba yalam bakla kiba pensutu bakla ay ngi da kajing tho baka Green Tech Foundation kajubab bakla yalam bakla ipat ba ngilong ki bakloy ban pediang ban UI kata kajing tho are ngi ngila da pha kajing tho competition shau environment minister bade chief minister jungi ngila da pha kajing tho sha director jong tourism ngila ya kendu markmat ya tourism minister ngila pha jing tho cha forest department but sha kiwei concern authorities what shadu sha union government ngila da pha jing tho menta pi penmi dak statement ke ba pi ong ba yalam bakla mano kita ki yalam bakla ngi kwa ban bu ke jingkeli ka baning kok kedau syai ba mano kita ki yalam bakla kaba ngila ya kendu hakini kisni bar balada upai ba usaki unong susunong usaki nilai kendu markmat ya tourism minister daladehi uong yangi ba umdon jingtip ba wat ya Lumpong Deng Island hangte hapokong umyam lahan over lakan thuplang hakne ka project mano ba yalam bakla habakunta te kaba kenang upai ba unom sungtu bakla bat unom ya syak ban yalam bakla Nidon ya ka RTI ka bala file na kaliang jong ka foundation sya ka Meghalaya State Pollution Control Board kane kade ka CTE ka bala issue ya kitay ki third party ban pentre ya kate ka project ka CTE kala kadaw syai bayo Lumpong Deng ubalay ko unru akas lahan overlang sya kane ka third party kata ka private limited Umyam private limited ka jingkeli kabami mentah udak jingkeli ubahe ba piong hana ngayu ik statement ibala penmi kantam na kaliang ka tourism department hana bakin nomdon kita ki permanent construction ha utayu island ka jingkeli ka baningkong kalong piniang paya piniap tau 5-star hotel piniatei kita ki luxury villa ki restoran ki cafe hasun halar piniatai syai kita lada pimtei lada pimdon gajing yati gajing yatrai gajing ya sedang ya kano hangtei hapo island ki pajba no susnong ni sukwa banong tangkum ni ngi yang halor jong ki kot kisla ngakwa banong ni kong ya ka tourism department balai ya ka RTI jong ni pikan taj penjubab hadu menta ni pan RTI ya pi hadu arsen pikan taj yang ni penjubab tedap pimai ka por kalakut kidon ki department ru ki bakin par reply du menta bat kidon ki RTI ki mangilayo
jubab ka basyai kalong ba hapok jong ulum pong deng mentah kin pentrei bat kin tei ya kita ki luxury villa ya ki restoran ya ki cafe bat ya kita ki facilities ki bahe hang tai tengi ni shwa kanong takum ni managaling jong Green Tech Foundation hi ni penramjur ya kan ke statement ke penmi ke thok ke syukur na kaliang jong ke state government ling ba tourism department kini ki officer ki penmi ya kan ke statement men kim patlong fit ban syong ban peniat ya ka tourism department her syuki mardor pimpat long fit ban syong tai ban bat ya kan ke syuki lada piong menin ban kaliang jong Green Tech Foundation kayalam bakla ngilong ki bakloi bat ni snuthok nomor bagajing thok ni la pha pi balai mentah pimut ban keno ya no nyimdai ban syailam bakla nomor ngingi don ikot kislagu mo pi ka RTI ka don hakti jongi hangne la mention da ka basyai nginang ya buri syu saya kai kajing syukur kajing lamlar kami ningkong na sekretariat kami nang noro upaj ba ula syai upaj ba ula sotho baya katai ka dawlenong pung hangte popung umyam udawlenong lumpong dai gila ai sya ka ai HCL kabaan ka IHCL ka ditang nung tang kanung ya sign ya ka MOU kapan implement ya kani ka project ya kijing tai hang tai kadai ka umyam private limited bat ngitip kadai ka chongno kata nagaliang jong Green Tech Foundation ni syukwa pan ong tatum ne MTM live unru akas indru posnam Xi Im one generation kalale ngim don kam man ekran sibon ki upaj ba ula syai la da pikwa ban ekran ye ki an mariang pikwa ban ekran ye ki an ngilong ki bakloi ngiru ini ki batib ai ngim de ki knaret kna surak nang tu ki bang ni syem ye ki isu ban warra ban sei ki isu jong kari ban ki jai ban ru klam da tip ya kata nong ren ngai syukwa ban ong tanggawai ni de ka kanhun ka batrai ka Green Tech Foundation ka de ka kanhun ka batrai ya kamariang kadawa yang ni bangin persyaru ya ki ki jing trai ya ki jing penjat mariang ki bangi dei ban persya ngihap ban mi syakmat kumne balai ngimi mentah hajing sya ngila dei ban sengap sywa ngimpai sywa ndringi mi namar ba ladakan negat statement ke bapen mi na kaliang ka state government kan yalam baklayu pai ba kata kalong ka ke bangin 68 pediam ngaken tujur ya gino syong bapet kin penmi da kanu jing tho kin penmi da kanu statement wat nong sengap yaki nomor ka Green Tech Foundation hi habak na shim ya ni issue ni file ning kong yaki RTI tra kandai teli RTI ki bangi ni file ngani thu yapi kumangla mention na dun kong saka Megla State Pollution Control Board ni file ka RTI saka tourism ni file arsen hadu mentap pem respond pem ai ngi ki jawab ka forest ni la file ka RTI sigi district administration jong ka west o jong ka east ka hill ba jong ka ribhoiru ni la file ka ni RTI saka ai ngina ya keren saka ai pendang buri ba saka ai pendang ong bangi ki mislead ki misinform ki ai te kita ni kwa ban tetip ki ai kita ki ban mislead ya ka te jing ki ang te popong ya kum kinong sosnong dalilei ngimdei syu ki banang bian abang ni hiem ya kanong nong ni kran ya kanong ka don ka jing ti benia ka bajanai ba tengi ban penkut system kanong epi jia kar bajia long kar balong menin ni lawan solve bat nang nei syakmat nilong ki balakre ban yakon baya ulum pongdang wat kta te wat kta wat penklamding wat ikndau wat wanra ki noise pollution wat wanra ki machinery sangtai bat long kat balong jia kat bajia lada kan ke jing ekon kan tang sis banai arbanai sis namas namro nilong ki balakolai Megalayapost.news